laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله القائل صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. المبين صلى الله عليه وسلم في قوله أن الله سبحانه وتعالى يدخل المؤمن يوم القيامة في دار نعمه في جناته النعيم، ثم يخرجه ويسأله: هل أصابك أو هل أصابتك فاقة قط؟ فيقول: اللهم لا. ويدخل الله سبحانه وتعالى أعون الكفار في دار الدنيا إلى ناره جهنم، ثم يخرجه من النار ويسأله: هل مر بك نعمة؟ هل أصابتك نعمة قط في دار الدنيا؟ ويقول جوابا لسؤال ربه: اللهم لا. غمسة واحدة في نار جهنم أنسته جميع أنواع النعم التي أنعم بها في دار الدنيا. ورضوان الله تعالى على السابقين الأولين من صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذين عرفوا الآخرة واستعدوا لها، حتى قال الله عنهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وعلى التابعين وتابع تابعيهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني في الله، أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، اخترت لنا في هذه الليلة موضوعا خطيرا. وما خطورته يا إخواني؟ فلأن الموضوع يتحدث عن رحلة لا بد منها لكل ذي نفس، عن سفر لا بد منه لكل من ذاق الحياة، ألا وهي الرحلة إلى دار الآخرة. والحسرات التي تعترض الكفار والعصاة يوم القيامة يوم الحسرة. en yetti Allah subhanahu wa ta'ala oɗo taguɗo en, o tagi mayde, o tagi gurdam fiyo, o dardo en ko hombo e meɗen ɓurta moƴƴinde golle mum. en duwani ke nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam, oɗo makuɗo wallahi nafsi biyadi, o wondiri Allah on mo wonki makko ki woni e juuɗe muɗum. si tawno hiɗen anduno ko kamɓe nelaɗo ɓe andi fi lahara, ɓe maaki en jalayno seeɗa wullen ko ɗuuɗi. ɓeɗo laɓɓinɓe e maku maɓɓe wonde yawma alqiyama, si nguuɗo tagu fo daroyka yawma yaqumu nnasu li rabbil alamin. Allah ƴettoyoy ɓurɗo
ɓittireede ɓurnoɗo tampude e hoore ndiɗo leydi gila adama addinelaaɗo muhammadu sallallah alih w sallam haa kadi mofte ɗo lannoyta ɗon tawa oɗo julɗo ko oɗo tawano e ɓurɓe sonjaade allah seni ɗon naatamo ko aljanna on tuma allah yaltinamo landomo est ce que ha hannde tampere heeɓimo mbi tagaɗa o wi allah subhanahu wa taala mbimi taga ha hannde tampere heɓa allah allah ƴetta ɓurnoɗo marde ɓurnoɗo hettade ɓurnoɗo jogade ke aduna ɗo ɓurnoɗo tañƴinade ko kañum woni fowtiɗo o naada oɗo ka nder yiite makko o yaltina o landoma est ce que mbi tagaɗa an ha hande nema heeɓima o jaabo allah mbimi taga ko e lettade mi woni ndaari siɗɗo on julɗo memogol makko mutande wotere ka nder yiite jahim yejjintinimo kala nema ko o neminano ka aduna ɗon sabu taƴitugol toon e nder segondaji wona ha e nder minitaji hiɗen toro allah subhanahu wa taala e oɗo aljanna geɓal men o danda e yiite hara yewtere men nden kono ɓe makir noon inchallahu ko yewtere tawde hino fewti fi jahal meɗen fi voyage meɗen tawɗo goto tulta e makko kala ko mari wonki kala ko rewi ka aduna ɗo ko ɓe rewa e ngolɗon lawol ha hewtoya daroyo yeeso allah yawmal qiyama ko ɗum woni voyage ko ɗum woni yaadu tawɗumo kala ɓe yaha e mayru ɗulle ko iwgol meɗen ɗo hoota ka jeeya ton hoota ka luttoya ton ka saare lahara ikhwani fillah الحسرة الأولى فهي وقفة عند موت العصاة والكفار والذهاب إلى القبور وقفتنا هذه مع آية عظيمة قد تورد في قلب قارئها الخوف ولكن من استعد لها نجا بإذن الله تعالى آية لو أنزلت على الجبال لتصدعت آية كم سمعتها آذان فأنصتت آية كم قرأتها أعين فبكت آية كم وعتها قلوب فخشعت آية كم تدبرها قلب غافل فرجع وتاب إلى الله آية تحكي رحلة وأي رحلة وسفر ويا له من سفر رحلة وسفر بلا عودة ألا وهي الرحلة والسفر من الدنيا إلى دار الآخرة وهذه الآية هي قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سيئن جلبة haray fuɗɗorde yewtere men nden ko fi ninse arane ɗen wonande e maaya o hino yeddi allah subhanahu wa ta'ala sawan si tawi ko winoɗo ko julɗo kono ko hewɗo goopi hewɗo bakkatuji ma ko neɗɗo keefeero o iwdatake aduna ɗo si wona e ninse nde himo iwa ɗo o fokkitay ko o nisuɗo haray darande men nden ma jonde men nden ko wondude aya mawɗo on aya no heeɓi ko naɓata e ɓernde janngayɗo on aya kulol neɗɗo nde hino jannga oɗo aya haray mo huɗi himo aani kono kala prépariɗo fi oɗo aya ko honoyta résultat oɗo aya kon o daɗay inchallah aya hawsi o jippinano si tawno o jippinano e hoore fello ngo yoosayno ngo fof ngo munco ngo wonta jaare aya heeɓi ko nani o aya hino jangge noppi huccitinoɗi ga e goonga heɗotonoɗi ko hanano heɗede
kono kadi nani oɗo aya no jange ɗi artaɗi heɗo qur'an aya heewi ko jangi oɗo aya ndaari o ƴeewi o aya gite siɗe ndaari oɗo aya ɗe faami ko woni o aya ɗe wulla aya tawɗo heewi ko faami o aya ɓerɗe weltininoɗe ɗe yankino ɗe aana aya heewi ko tafki oɗo aya ɓernde weltindinoɗo neɗɗo rutto tuuba rutto ka Allah ko woni on aya ko aya yewtayɗo fi nduɗo yaadu mum oɗo voyage men ngadɗo jahalle men ngadɗo setteyagal tawngal goto kala be yahangal ko honɗum woni ndu yaadu kawe ndu yaadu ko yaadu ka tawi sa yeehi a artoyta few ko yaadu ha ɗon kadi ko ɗum tawoyta hombo woni oɗo aya ko aya mo geliɗe wonɗo e suratu ali imran e suratu ali imran mo Allah fewtini goto kala ko jogii wonki o wi kala ko woni wonki kala ko jogii wonki be ɗum meeɗa haaɗeki mayde be neɗɗo on maaya ɓaawo o mayde ko honɗum o heddini Allah daali wa innama tuwaffawna ujurakum yawma alqiyama yawma alqiyama daru jaza'in amma darul amali fa hiya nahnu fiha ñande yawma alqiyama ñande dara yeeso Allah ko ñallal ka golle ka yoɓete kala ko faggitinala ko nen ñande tawoyta hande hiɗen e saare golle sa gollino amali sa gollali nen ñande haray ko joddiji woni ko hettoyte Allah seni ɗon daali kala mo Allah waɗi o woɗɗintina jiite ngen o danda ngeɗo yiite o naada ka nder aljanna Allah haray oɗo mali si tawi malɗo heɓuɗo ko ɗaɓɓata konno ɗaɓɓede ko oɗo woni go'o Allah daali kono noon ko wonde yanganade hande ko wonde soñjanade hande ko wonde ƴetanade hande ko fi aduna noon wonali so wona dakam mi hun ɗayne kun jommuɗum hande himo egga o ninsa ko honɗum o hilnandeno fi aduna yoɗaɗen tawede ɓen inna rihla ila dari al akhira السفر الذي نسأل الله أن تكون نهايته الجنة وليس سقر وتذكر حالك وأنت تعاني من سكرة الموت التي عانى منا أحب خلق الله إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم فكان يقول عند موتي لا إله إلا الله إن للموت لسكرات رواه البخاري والله لو علمنا حقيقة الموت وشدته والقبر وظلمته ويوم القيامة وكربته والصراط وذلته لتغيرت أحوالنا تصور نفسك يا ابن آدم وقد حل الموت بساحتك وملك الموت واقف عند رأسك تغرغرت روحك ثقل منك اللسان وانهدت الأركان وشخصت العينان أغلق باب التوبة دونك عرق منك الجبين وكثر حولك البكاء ومنك الأنين وأنت في كرب شديد لا منجى منه ولا محيد هاي nduɗo yaadu ko tawdu ko yaadudu hiɗon fokkiti lahara tawdu ko ɓeemo kala ya e mayru hiɗen tori Allah ñande tawi en iwiɗo en fokkiti lahara yo taw hara haaɗirta nden ko haaɗoyten kake aljanna wona ka yiite haray nduɗo yaadu wiyetendu mayde anditi siɗɗo en anditi bano adama alhaalima nde no wahoyta sanga tawi mayde hewti e maɗa haaɗeki mayde paɗɗe mayde hewtima ha gasi hiɗa muuseɗon muusendi tawnodi ndi heeɓi ɓuraɗo yiɗede ka Allah nelaɗo meɗen Muhammadu sallllahu alayhi wa sallam ñande tawno lajangal hewtika lan ruhu on hewtika o yalta ɓe fitteno lakkere nden ka yeeso maɓɓe ɓe maaka la ilaha illa llah ala reeteɗo e hoore gonga si wona Allah inna lil mawti la sakarat emba mayde hino mari paɗɗe muusuɗe emba mayde hino mari paɗɗe muusuɗe siɗɗon julɗo ko oɗo nelaɗo suɓaɗo ɓuraɗo yiɗede ka Allah maaki kon sangana himo yowa ka sakarat emba mayde hino mari paɗɗe muusuɗe emba mayde hino mari paɗɗe muusuɗe siɗɗon julɗo ko oɗo nelaɗo suɓaɗo ɓuraɗo yiɗede ka Allah maaki kon sangana himo yowa ka aduna ɗo taw ko honno wonta Allah harima an si hewti ɗon ko yo siɗɗo an julɗo si tawno hiɗen anduno ko wiyete mayde tigi tigi e sattede ko woni e mayde
e ndiwɗo kaburu e niwre ko woni e mayru e daragol yeeso Allah e tampere ko woni e nden ɗon darande yeeso Allah e oɗo sirati ka tawɗo gooto kala rewa e makko wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. hay annabaɓe Allah ɓen hewti kala ko lutti alamo rewata ɗo oɗo sirati e yeƴagol makko e ɓowrugol makko e fandugol makko sire ganduno o perlete alhaali men on sansayno ha alhaali men o wonta alhaali hulɗo honno daƴirta al-akhira dhalika liman khafa adaba al-akhira. haray ko ayyo banu adam anditi fi hoore maɗa saga tawi mayde nden hewti takko ma Azra'ilu no dari ka fewndo hoore maɗa ruhu ma on hino hira himo hokkiti yaltugol ɗengal ma ngal teddi a wawata wowlude tere maɗen fo ɗaati gite maɗen purdirike damal tububuye hay wiiɗa Allah mi tuuɓi damal ngal ferminokke Allah jaɓata tububuye ma on joni lakkere hino ƴaara ka yeeso maɗa wulloɓe no faade wullude woɓɓe goo no aani takko maɗa fewndo on tuma hiɗa oona sabu fokkutugol oɗo ruhu kiiɗo wonki yaltugol e nduɗo ɓandu tawa hiɗa e ndeɗo tampere sattude alaka daɗire alaka selire ko honno gerdata hoore maɗo si a maayi ko a yedduɗo Allah. naam akhi kafa bil mawti wa'idha كفى بالموت مقرها للقلوب ومبكيا للعيون ومفرقا للجماعات وهادما للذات وقاطعا للأمنيات فيا مغرورا بدنياه ومعرضا عن الله وغافلا عن مولاه يا من ألهته الشهوات هل تدري ماذا سيحصل لك عند الموت؟ هل تفكرت في هذه اللحظات إذا بقيت على ما أنت عليه من المعصية؟ هل تظن أنك ستقول عند الموت كلمة الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لا ثم لا، لا وألف لا. إذا بقيت على ضيائك وفي غفلتك وإرادك حتى لحظة الموت فلن تستطيع أن تقول لها، بل ستتمنى رجع وتندم وستقول هذا القول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. hay ko ayo siɗɗan julɗo yoni mayde ko wawata wajade banu adam, mayde yoni ko wawata tuusude ɓernde, honka ɓernde ha ɓernde ne yiltito e miijoji bonɗi e faaleji bonɗi nde artaka Allah faala ɗon. mayde yoni ko wullina gite, hara hina mayɗo o wulla ko an wulli hoorema. mayde yoni ko senda wondunoɓe, ko an e ɓeeɗo wonduno mayde hara senda on o yiidata pooma sina si on hawroyi lahara. mayde yoni ko itta tuuyoji e faaleyi ko neɗɗo faaleteno, kala ko tawnono weraynomo immorde e ñaameteji e njaram, immorde e weraynoɗimo fof si mayde ari ɗi fof mettitaymo ne ñandu. mayde yoni ko taƴa itta fesi yelaji ko neɗɗo yelotono, hilan faala darude ɗo, hilan fara sowdude ɗum ɗo, hilan fara resude o, hilan fara o ñamete, hilan fara yawde e ndi leydi. si mayde hewti yara ɗiɗo yelaji fof a faala kadi joni. ko ayyo hoɗitorɗo, ko ayyo ɗaynitorɗo, ko ayyo mo aduna mum ɗayni, ko ayyo weltidiɗo ga e ɗoftagol Allah subhanahu wa ta'ala, ko ayyo weltidiɗo ga e jiɗo muɗum Allah seniɗo o, ko ayyo oɗo tawɗo ko tuuyoji mum ko faaleji muɗum woni ko o hilni. ha tawsiɗa andi, tawsiɗa faami, tawsiɗa humpiti ko honɗum heɓoyayma sanga mayde ari. ette amiƴitike e ɗin minitaji e ɗin segondaji
sanga tawi mayde hewti taw andon a wuurino a heddike e hoore yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala a jaɓaali tuubude ruttoke Allah taw siɗa tan jiɗi si a wuurini ni e hoore yeddugol Allah waɗa harmuɗi saɗo wadde yamirooje si a wawa wi'oyde sanga mayde ari wuurude kalimatu shahada taw si a wawa wiwde la ilaha illa Allah muhammadun rasulullah taw si a tawete ɓembe Allah daali يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين توسع تايته بن بيالا تبنتنتا اكونغول مكيول تبوتونغول وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى يدعي بن ملابه ترى أورينو يهور يدقل الله لا يا أخي duwawa wonde sa heddike a wuuri a tabiti e nde ɗo yebare ma e nde ɗo weltindare ma a ɗurtike kaɗo diina ma salike wattandile kaɗo diina ka tagiraɗa saabu muɗum ha hewti e on ɗo minute hewti e on ɗo wattu wallahi ala wata wiide la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah abadan wona ɗum faaleteɗa on tuma ko faaleteɗa ko artude e oɗo aduna ko faaleteɗa ko jeejude Allah subhanahu wa ta'ala hiɗa renti malaikaɓe arɓe maɗen ɓeɗo an hiɗa renti ɓe wonɓe takko ma ɓe rentaɓe ɗo no Allah seni ɗon daliri wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun mata dhalika ya ikhwani falawla idha balaghat alhulqum wa antum hina idhin tanzurun ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون malaikaɓe Allah ɓen no hunduma ha huɓiti tawi arɓe ƴettugo wonki maɗen wonaɓe tan ƴinnoɗa haray ɓen ko tawɓe ɓeɗo no ardi e ko lettirte a accay ɓeɗo fof ƴetta konngol ma ngol naɗangol dirde ka taggoɗo on wiya rabbi Allah jooma irji on Allah mi tori kama yiltan taw si Allah ko yiltan hami gayna darnude taw si ko hami jomba taw si ko hami yaha mi golla golle goo e adnayankoje laa ko Allah yiltan la halli amalu saliha fi yomi gollu golle moƴƴe fima taraktu ɗen ɗe mi gollano fewde mi marno cellal Allah yiltan bela jomi waɗay golle moƴƴe ɗe mi gollano ɗin fof ɓay mi andi ɗo kami wonɗo ko golle moƴƴe nafata o jaaɓe kalla ɗum wawa wonde ko yeɗiɗa ko wawa wonde haray an a hewtoyi e barzakh hayatul barzakhiya ala wa hiya hayatul qabri ya ikhwani a hewtoyi e gurdan gaburu an e aduna o waynodiri hay hunde wawata yeltude makka adna ɗon وذلك حين بشر بعذاب الله كما قال صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقالت عائشة رضي الله عنها أكراهية الموت يا رسول الله فكلنا نكره الموت قال ليس ذلك يا عائشة ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه رواه مسلم haray ko honjetuma o yelato yo artuka adnaɗo ko si on ɗum o yelanto yo yilto hara o mayali fi yo gollu golle moƴƴe ɗe o gollano ɗe ko so o hewti o hollama lette Allah ka o fokkiti ton no nelaɗo makire kala tawɗo fewdo ka o mayata ɗon himo yiɗi hawrogol fottoygol e Allah himo yiɗi yiidoygol e Allah taguɗomo on haray Allah kadi no yiɗi yode yiidoy si tawi fewdo ɗon o yiɗa fottoyde e Allah fewdo ɗo o yiɗa hawroyde e taguɗomo on tagirnoɗomo fiyo waɗu ko welata Allah kon acca ko mettata Allah kon o waɗali ɗum o yiɗa fottoyde e Allah kanko kadi haray Allah yiɗa taw ɓe fotta waɗi so tawoye Allah no tikkanimo o lette musude yumma Aisha maki nelaɗo e hara ko añugol mayde ala suusuɗo mayde fof no añi mayde ɓe maki wona ɗum Aisha ko woni tun neɗɗo gonɗinɗo si tawi o fokkiti lakara malaika ɓen hollimo arɓe wargol mo ɓen ɓe hollimo yurmede Allah nden
ne'ama Allah ka o fokkiti ɗon e wela e Allah on o yiɗa kisayo wonkiki yaltutinna o hawro e Allah subhanahu wa taala. si tawi ko neɗɗo yeddunoɗo Allah si woni ha hewti ɗon malaikaɓe arɓe ɓen ɓe ardi e ko lettirte koko geli ɗen mono maaya si o yeddi Allah ko lettirte hakkude ko piirete no Allah seni ɗon dalika qur'ana yadribuna wujuhahum wa adbarahum hiɓe tappa babbe maɓɓe ɗen duburiji ɗin hiɓe tappa geece ɗen sanga ruhu onde heno yalta o yi lette ka o fokkiti ɗon o yeleto kisan e harami yiltoto no harami fottali Allah fewdo ɗo hara Allah kadi yiɗaka ɓe hewta ɗon o tutata noon ɓay hewti Allah danden tawede ko eɓen tawa qabla an ta'si llahi tadakkar kam ta'ishu fi hadihi dunya تيقن حق اليقين أن ملك الموت كما تعداك إلى غيرك فهو في الطريق إليك وما هي إلا أعوام أو أيام أو لحظات فتصبح وحيدا فريدا في قبرك لا أموال ولا أهلون ولا صديق. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. anditi siɗɗon julɗo anditi an banu adama ɗo e yeddude Allah subhanahu wa ta'ala ɗo e a satinde mi waɗoy ko waɗete kon mi tuubay anditi ɗo e a wadde ɗum ɗo e a yeddude Allah no foti ko wurata e oɗo aduna felluto hakkilde e pellital wonde oɗo o malaikajo warayɗo arayɗo ñande o feƴƴi an o yana goɗɗo goo o diwama o yana ode wonde o yaha o ƴetto e ɓiɗɗo ma mo jibinɗa o ƴetta on noon naɓa ede wonde o yana mawɗo ma o yana siɗɗo ma o yana kewtal ma ñande o ñande himo diwde ma ñande goo himo nangi lawol himo arde kamara so ari ɗon o feƴƴata ko an tigi woni o arani wonatati wona duuɓi seeɗaji ma balɗe seeɗaji ma wattuji seeɗaji ma segondaji seeɗaji si wona haray a wonti ko a weddiɗo ko gaburu maɗa han tun a wonda e jawdi ala a wonda e ɓeygure e siɓɓe ala jaatigima hay goto a wonda wallahi ko ɗum hewti ko Allah daari ɗon wa jaat sakratul mawti bil haqq patɗe mayde ɗen ara ha hewta e hoore goonga dhalika ma kunta minhu tahid ko nde ɗo mayde wonnoɗa dogude ndaari si banu adama nawni ka ko muusimo imo doga tinna hewta ɗaɓɓa ñawdowo no Allah daadiri no wa qila man raq ene docteur ala ɗo ene moccowo ala ene ñawdowo ala walla men ha oɗo yilto wawata wonde ila rabbika yawma idinil masaq nden ñande hewtoyde ko Allah jooma yo Allah ɓeydi e wallude ida kharajat al ruh ya ikhwani si woni hakkiɗo wonki yalti kon ɗum hikkinta ɗon وغمضوني وراح الكل وانصرفوا بعد الإياس وجدوا في شريك فني وقام من كان أولى الناس في عجل إلى المغسل يأتيني ويغسلني فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأهراني وأفردني وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفن وألبسوني ثيابا لا كمام لها وصار زادي حنوطا حين خنطني وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني. سوني هارو ويأتي إخواني وغمدوني بهروت بأنبجت عندي وراح الكل جمعوا فو مرتو وانصرفوا بيا وهذا من ولدنا وهذا من نبدينا وانكيكي يلتي بمراهاجي أنجوني بأنبجتهم بأنبجت عندي وراح الكل جمعوا فو مرتو وانصرفوا بيا وهذا من ولدنا وهذا من نبدينا وانكيكي يلتي بمراهاجي أنجوني بأنبجتهم بمرتو ɓawo ɓe taƴi ke joni ɓe andi me waynodiri ɓe hittina e ɗaɓɓugol sooda kasange komi yarata ka gayka kon hila marno farisaji coñci hila marno kompuleji jani pikkaɗi e labinaɗi ɗiɗo fof ɓe accari ɗon ɓe ɗaɓɓo e bagio gokkol ngo dewlu kon on tuma immo ɓurnoɗo wonde siɗɗo an ma giɗo an o yacco tinna o naɓanmi kami lotete ɗon o lotanmi
goɗɗo e maɓɓe ara gorko goo ara siko gorko ma sonnajo goo baɗo siko sonnajo o ɓortanmi ha gasa so ɓortilan conci an ɗin ha mi laaɓi o heddini hakkude wuddu ndun e koppi ɗin o haccirilan ɗin o hibba ndiyan ɗan hoore an o loota lootande tati o nodda jama on adde kasange makko on adde conci ɗi o sakkitoto ɓornade ka adna ɗo ɗin ko ɗiɗo o wañodirta lanni on to way ɓornanmi ɗiɗo conci tawɗi ɗi mara dande doreke ɗi mara juuɗe kanji ɗum ɗo fo ala si tawnami pasayna mi waɗa boutonje labaɗe ɗum ɗon landi daññade landi wonta ko honɗum wonta jooɓari andin ko honɗum wonti ardande poos an on ko honɗum woni komi naɓoto mi yoɓoto kon ɓaawo mi heɓude kon ɗo bagi on dane on wonta jooɓari ndin ko parfum ko oɗo parfum ko ɗiɗo urateɗi wonta sakkito ɗum komi urnoto simi yedduno Allah hara gila ɗum min e ko uuri me lanni di mi heddodi e luuri e lette Allah dandon tawede ɓen on to ɓe juula e an julde si ɗum gati ɓe juula e an julde ɓe ɓornami conciɗi ñaaɓe gena ɓe marto ɓe addanmi ɓe kami herab mana ɓe nawranmi yeeso fo doga marto fo doga hara dar e o ɓaawo imamu on o juula e an o waynoomi ɓe juula e an julde ndeɗo julde ruku ala nde turantake sujuudu ala fi honɗum ɓe juulirinmi ko fiyo Allah yurminan taw simi gollani ko moƴƴi si Allah yurminaylan min babil mustahil ya ikhwani تصور ما بعد ذلك وأنت تدخل تلك المقبرة محمولا على الأعناق بعد أن كنت حاملا أو زائرا تفكر أيها العاصي ندمك عندما توجه جنازتك إلى المقبرة ما حديث جنازتك هل تقول قدموني قدموني أو تقول يا ويلها أين تذهبون بها كما قال صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالية قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالية قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع هذا صيق رواه البخاري هاي ميجتي في ماذا ميجد في هورما أي بنو آدم باو بجينو دما جولو ده بجيني في ماذا هذا نبيد نادي اندر دير عليه وسلم فرن بماكي سيداي ونيها فري أورنداما أولي ناما أورنداما يهوري دادي وربي بمبي فكنتينيمو كبر سيداي فري أنكو تاونو ركو قلنو ركو موتي كو ونو ركو الله فالا هرأي gila ka wonki ki yalti o fokkitina ka bedde ko ko gaddimuni nabelantinna hewtino yelantinna ka berde yandi hewtino yelantinna yolla waɗen e ɓeeɗo si tawi woni fure on ko tawnoɗo gollano ko moƴƴi wona moƴƴi woni yewde ko wiyata ya waylaha e halkare makko ya waylaha e ninse makko ila ayna tadhabuna biha ko honto wonɗon mo naɓude ko honto fure o woni yawre ko ɗum o wiyata ko o wowli ɗo nanay ko wowli kon kero hunde si wona neɗɗo e jinna sinani ɗum o faɗɗiteno yala danden tawede ɓen o mayeyno ikhwani fillah ثم أنزلك في قبرك أحب أحبابك أو أحب أحبائك وأقرب أقربائك ووضعوك في صدع من الأرض ثم صفوا اللبن على لحدك وانحجت الضوء عنك ثم بدأوا يحثون التراب على قبرك وقال أحدهم استغفروا لأخيكم وصلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل ثم ذهبوا وتركوك نعم تركوك وحيدا في ذلك الظلام من فوقك تراب ومن تحتك تراب وعن يمينك تراب وعن شمالك تراب ثم تعاذروك فيا ساكن القبر غدا ما الذي غرك من الدنيا وصلت في القبر في التراب أين دارك الفيئة أين رقاق ثيابك أين طيبك وبخورك أين خدمك أين وجهك الحسن أين جلدك الرقيق أين جسدك النائم كيف بك بعد 3 ليال من دفنك وقد عاتت فيك الديدان وهو إلى الآخر القبر أول منازل الآخرة
siɗɗon julɗo koyo banu adam on tuma ɓe hewti ka berɗe a hewti ɓe jippine ka nder gaburu hombo jippina e ma tan ko tawnoɗo ɓurɗo weldude e maɗa ma ɓurnoɗo wonde siɗɗo ma hanki hiɗon welduno hananen hiɗo weldimo ani fima hande ɓay a hewti ɗo o mara haaju e ma ko jogii o ko waɗangol ma du'a o mare nder kaɗo ngayka ɓe yaha ɓe wallina e ngol ɗo ceekol leydi ɓe mana e nduɗo gaburu ɓe wallina nder ton neɓata si ɓe gayni ɓe ukkinoɓe ɓe ƴawa si ɓeeɗo ƴawi neɓata ɓe fawa ko wiyete ko leɗɗe faweteɗe ɗon ɗen ka hoore gaburu siko piide ma kala no wiira ɓe fawa ɗeɗo ha gasa si ɓe gayni nde hiɓe gayna wadde ɗe haray annora ko woduno telen dowga kon ɗuɗɗum suddike neɓata ɓe fuɗɗo fawde e hoore maɗa leydi ndin kabariɗa ɗon kawaɗiɗa ɗon neɓata goɗɗo e maɓɓe wiya isalu istahfiru li akhikum torane siɗɗo moɗon on insinanemo ka Allah tore yo Allah yaafomo wasalu lahu tathbita tore Allah subhanahu wa taala yo tabintimmo e lande ɗen ɗe o lande ɗe ka gaburuɗo ɗi fa innahu lana yusal fewne ɗo himo landede ya ikhwani ya akhi hal ista'adda lissu'ali jawaba wa bil jawabi sawaba ko yo siɗɗon julɗo kono yo siɓɓe en julɓe taw si a prépari ke fiiɗen lande waɗayɗe ɗon a préparani ke jaabagol ɗen ɗon si a landama la budda an tujiba be jaaboɗa taw si a prépari ke nde yiɗa jaabo tawa koko hawrata koko ɗaɓɓa kon caha jaaboji tum ma ronka jaabade ɗe lande wallahi fa huwa khatir si ɗum gati ɓe yatta ɓe acca ɗon dhahabu wa tarakuk ɓe accuduma e hombo ɓe accide e hoore maɗa antum wahidan antum yaqulu sallallahu alayhi wa sallam yatba'u lmayita thalathun ahluhu wa maluhu wa waradu فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله ko piiji tati yeetunoɗa ka gaburu maɗa ko piiji tati ɗi jokkunoma yimɓe maɗen e jawdi maɗin kañumma e golle maɗe jawdi maɗin ɗo yo fokkude ndi yilto waɗi ka coggu kasange lanni heɓade coggu kala ko sodete lanni heɓade ndi wiye min ko ha ɗo en fotto e yawmal qiyama yimɓe maɗen sonnaɓe maɓen siko a sonna gorko ko yahdo ton ko ha hewton sa a fokkiti yaltugol ka galle maɗa a fokkite tum ɓen ko ɗo waynodir ton ko ɓe habɓi ko eddano lanni ɓe ɗaɗɗi moodi goɗɗo go si tawi ko gorko o ɗowta ha hewton ka gaburu si on hewtiɗo o wattima nder kaɗo gayika o martike o hoota joni o acce ɗo a heddodi e honɗum golle maɗen pet siɗe moƴƴino a maali siɗe boni a perdi yalla ɗo hata ko golle moƴƴe yadude nde ñande honɗum ɓe waɗi honɗum ɓe huwuma ɗon daari ko ɓe huwuma wonti joni ɓe accima e nder nde ɗo niwre ko antun dow telen dow maɗa ko leydi ley ko weƴƴituɗa ko leydi suddare nden ko leydi ka sengo ñamama ko leydi ka sengo nanama ko leydi woni ko awlinaɗa ko leydi ɓe jippinta ɓenna sakkidire mo ɗum ɗo awlike leydi on tuma ruhuma on arta ko ayyo hoɗa woye nduɗo gaburu janggo no tongata a maayi aywiɗo hoɗoy e nder nduɗo gaburu ko honɗum ɗaynoma ko honɗum hoduma ko honɗum janfima ka adna ɗo ha tawi joni noon a hewtoyi e nduɗo gaburu a naati e nder ndiɗo leydi ko honto o galle ma labanoɗo mo marnoɗa ka adna ɗo karolaɗo fotina o hoɗana dusji o hoɗana kala ko fotinte ampulje ko nandi mum ko honto o galle woni ko honto ɗiɗo conci ma ɗatunoɗi labanoɗi woni ko honto oɗo parfum ma urunoɗo ɗan ɗo nebbam ma urunoɗan ko honto ɗa woni ko honto ɓeɗo golleynoɓe ma ko ɓeɗo gollaneno ma ko honto ɓe woni ko honto ngoɗo yeeso ma labanongo ngoɗo yeeso ma labanongo hattirde e laɓede wa laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim ko honto ngoɗo yeeso woni nduɗo ɓandu ma ɗatunodu nduɗo ɓandu ma ɗatunodu hattirde e ɗatugol labanodu ko honto ndu woni ko honno ɗum ɗo fof waɗoyta si a wonoyi ke gayka maɗa balɗe tati
tawa gelɗi ɗi rewi e maɗa leydi ndin heɓino e ma geɓal muɗum ya faamo gaburu ma ɗum fa huwa awalu manazil l akhira galleji lahara arani ɗin ko galle ma on honto galle mo tawɗo ko ɗon rewata la budda li kulli hayy haysi neɗɗo on o sunna haysi o yoola haysi o ruyna haysi ko waɗa o ko waɗa ko waɗata suraɗo ko gaburu kon hewtemo ka won ɗon si ihwani fillah yo Allah ɓeydi e wallude alhasratu lkhatira ihwani ما هي الحسرة الخطيرة؟ وهي عند سؤالك عند إلقاء الأسئلة من يلقيها فمن منكر ونكير. أي أسئلة يوجهون إليك؟ هل يسألونك يا أخي؟ هل تظن أنك تجيب الصواب؟ هل تظن أنهم يسألونك عن نسائك عن ثيابك عن فمن باب لا hondu sikkuɗaɓe landoytoma perdi ɓurɗo mawde on nin so jeneɗen ko tuma landeteɗa ko hombo landoytoma e nde nduɗo gaburu taw si ko siɗɗoma o yurmine taw si ko jatikijo o yaafoma la ko landotoma ɗo ko munkar e wanakir ko ɓeɗo ɗiɗo landotoma ko honno ɓe ardata nelaɗo maki sallllahu alayhi wa sallam si mayɗo wallinama ka ngayka muɗum ombitama ha gasi fokkitama nde woto ɓenno hoota o naniray hito paɗe maɓɓe ɗen nuru makko naniru ndun amma wondu leydi o daɗɗi ndun nduɗo o nana e malaikaɓe hino ara gite maɓɓe ɗen no wojji ha no ɓuuri ko mayata ka atama fofago maɓɓe gon no waytawa hendu wunduma yiite geeke maɓɓe ɗen no hulɓini si ɓe ari ha ɓe hewti ka gaburo maɗa ɓe wi immo joɗoɗa wigo maɓɓe si ɓe wi immo joɗoɗa kasange on tetto ka hoore o yana ka keeci nduɗo ɓandu ndu malaika wi immo joɗoɗa majjuɗa jooɗiɗa ɗon an e den ɗenƴere ɗon sa yadanoy ko moƴƴi den ɗenƴere yewata e ma hadal ngal daro ko ɓe ɗon ari a yiiɓe nelaɗo ma kono on hadis juutuɗo fi ɓe landotoɓe ko gaburu sahabaɓe wi ene nelaɗo ko hombo wawata jabade ɗon landal a sifike o ɓeɗo malaikaɓe koko sifiɗa gite maɓɓe ɗen no hulɓini mbaɗe maɓɓe ɗen no hulɓini hiɓe foofa ko hulɓini ko ñiƴe maɓɓe ɗen woni koɓe sekata leydi ndin ɓe ala ka gaburu ɗo est ce que goɗɗo si yiɓe wawa e jabade lande ne aɗa maki naam gonɗiɓe wawa e jabade yo Allah waɗo en gondinɓe si ɓe ari ɓe landata koma ko galleji jeno marnoɗa ɓe landata koma rewɓe ma ɓe landata koma hunde ko hondu ɓe landatoma man rabbuk wama dinuk waman nabiyuk هل تظن أنك تجيب الصواب مع أنك ما تعلمت في دنياك بل غفلت عن الدين وأطعت هواك حتى جاءتك المنية لا تستطيع إلا أن تقول ها لا أدري كنت أقول ما يقول الناس ثم ماذا يقول لك الملكان يقولان لك لا دريت وما تليت فيضربانك ضربة تسيح بها صيحة يسمع صوتها كل شيء ما عدا الجن والإنس ثم تعذب في قبرك ومع ذلك لا تريد أن تقوم الساعة خوفا من عملك السوء كما قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من باتنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من باتنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون سيدان جلدنين سمادن كقبورها هي هن دي ونرتا بلندي كما كوهم بجيما بلندي كما كوهم دوني دينا ما كان بلندي كما كوهم بوني أنبا جماعة محلا نلنو فادي مال tawti a sikko wawa jabade ko hawri e sawaba e hoore ko wonnoɗa ka adna ɗo a jangatano diina a tefatano ka diina jangete a haajanoka e ka diina jangete hari ko honɗum duminoɗa e muɗum
كوندو وندا يمودون كو هيرا يلسدي في دينك أدنى مادو هيرا تفتي كلا كو ولايما نوندا ما كيري بماكي اماكو مبbe ko buri majjude ko buri bonde e ko rewaaka adna ɗo ko beleɗe allah daali wa man adallu mimman ittakhada ilahu hawahu hay gooto majjaka hooreji ɗo hewtiti oɗo jogitiɗo ko kala ko welima ko ɗum o jokkata oɗo ko majjuɗo minen ko komin faala o min watta wota soññume mi yiɗa soñƴa wonki yiɗa soñƴa koko min faala komin watta a waɗi ko farala mayde ari sortima a yewtoye e gaburo a landaka fi ko faranoɗa ko landaɗa ko fi jomma ko landaɗa ko fi dina ma kan ko landaɗa ko fi nelaɗo maɗa mouhammadou sallllahu alayhi wa sallam taw si a sikka wawa jabade ha mayde nden ari tawi a janggano dina a jokkano dina wallahi a wawata jabade a wawata si wona wiwgol ha mi anda komo jeymi ha mi anda dina an kan mi anda annabajo an on koko yimɓe ɓe wiwno womi wiyayno si minaninoyiɓe haala mi haala ɗum mi janggano ha yiwde malaika ɓe wiyani hon ɗum la darayta an a laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal de jandi si ɓe tappima nde wotere ɓandu ɗum huɓɓa ndu huɓɓa gabru ɗum fof heewa yiite ɓe hollama ñiɓirdema nden ɓenna undur fofak ndaari dow maɗa ɓanta hoore maɗen haynoɗa aljanna o ɓe wiya hada manziluk ko ɗo wonno galle ma on law ata'ta allah daaru liija o daar o hayno jahannama ley ɓenna hada manziluk ida asayta allaha ko ɗo woni galle ma on ɓay a yeddi allah nde tawno a yeddi allah ko ɗo hoɗata ninse ɗimme heɓamo ka ɓernde ɗon ɗen ninse iwata e makko haadal ngal daro yo allah ɓeydi e wallude haray si hewtiɗo ɓe piyamo ɓolde jandi gabru ndu fof huɓɓa yiite tere ɗen fof sansodira kon kala yaratengo so fesi fesango nanay ko fesi kon kala ko taga kon si wona jinna e neɗɗo ko ɗum si haɗamaki e makko goo si tawno wona fi wata ngulu hara si goɗɗo ma yo susatama surroyde mi torotono allah yo nani on lette gaburu kono ɓay tun si mi toriki allah on nani komi nanata kon e lette gaburu on susatama surroyde e goto no gasa on kadi o fof on piyodiren ha fof mahayande wotere yo allah ɓeyde e wallude haray ɗum e wayde noon o hewɗika gaburu himo lettade o nene e wuttandu goɗɗo heno wiya e tagu allah no wiya asrafil ayatuha l idamu nakhira walluhum almutafarriqa والشعر المتقطع إن الله سبحانه وتعالى يأمركن أن تجتمعن للحساب كون يجي ودنود كون يتيود سرتنود تري كون يلبي سرتنود alla jommoɗo yamirion on fo yo moɓodir joni immoɗon darabno yeeso makko ñaawa hakkude moɗon o wutta si o wutti o rufiha fi sur si wuttama nde wotere yiyamo kala no yalta ko gaburu muɗum fokkiti ko allah heno heñi ɓeɗo yeddunoɓe allah oɗo weltidinoɗo e dina muɗum honno ngo wiyata qalu ɓe wi aman batana min markadina ko hombo fendini men ko hombo immini men kamen ɗaninoɗo ko hombo immini men kamen waɗinoɗo emma men yiɗano immade ɗo ha pooma fa ya hasara wa ya nadama hasarat بعضها تتابع بعضها تتبع بعضها نيسه دهينو جوكادايا دو نيسه يو goddo ko hewta don o jaaja sitta aduna so hewti gaburu o woni don o letti ka hota ja sitta non di o imari daro yeso Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah beede wallude ikhwani fillah الحسرة الثانية عند قيام الساعة عند النفخ في الصور وما بعد ذلك من الحساب كيف تحب أن يكون حالك يوم ينادي المنادي من مكان بعيد إن عصيت الله وصوفت التوبة أيها الديوث يا صاحب الأسرة أيها المسؤول عن وقاية الأهل من النار
أنت مع الري، أنت مع التلفاز، زوجاتك متبرجات سافرات بوجوههن أمام الأجانب، أولادك وبناتك يلبسون ويفعلون ما شاءوا. أيتها المرأة المسلمة، أنت التي ركعت لله وسجدت له، هل يليق بك أن تعصي الله وهو يراك غافلة عن أولادها؟ هل يليق بك أن تلبسي لباس أهل النار من التبرج والسفور وتخرجين أمام الرجال؟ أما سمعت قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهما: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم. أما سمعت قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ko ayo banu adam ko honno yiɗirɗa yo Allah haali on wow, Allah haali maɗa yo wow ñande ewnoyi noddowo on e nokku woɗɗuɗo. si tawi a yeddi Allah subhanahu wa taala a satini tubugol, ko hayo wertindiɗo ɓeygure muɗum, ko hayo joom ɓeygure, ko hayo landitoraɗo dandugol ɓeygure muɗum yiite, ko hayo accuɗo hoore muɗum e ɓeygure mum ɓe wuuri ɓe feƴƴini gurdam maɓɓe ɗan e ndaaro télévision, e ndaaro parade, e ndaaro amayɓe, e ndaaro canal. ƴettuɗa haqqilla mon ne fof ndaaro ɗon ɗo fiyon jannguɗon ko ɓeygurde yeddira Allah. waɗi ɗum ɗo wonaari sowona ko janngire ko Allah yeddire feƴƴinɗa ɗo sahaji maɗi. ko yo haccutuɗo rewɓe mum no cuuɗo hino labintino hino yalta, hiɓe yaltina ɓalli maɓɓe, hiɓe yaltina jeeje maɓɓe yeeso worɓe jananɓe. ko yo accutuɗo ɓiɓɓe mum, acciti jiwɓe mum, hiɓe ɓorno koɓe faala, hiɓe golla koɓe faala. ko hayyo debbo, ko hayyo sonnajo julɗo, ko an woni juuranɗo Allah subhanahu wa taala, ko an woni sujjanowo Allah, ko an woni horanowo Allah, tawsino hawdiri, tawsino hananma nde yedda Allah an oɗo sonnaje tawa Allah hino rentuma. hiɗa weltidi ga e ɓiɓɓe maɗa, tawsino hawranma nde ɓornotoɗa conci yimɓe yiite, nde partoɗa yalta, nde yaɗintinta yeeso maɗa worɓe jananɓe ma ɓandu maɗa, nde yattata yeeso worɓe hiɗa jinda tawa fof hino rentuma. ko hayyo sonnajo julɗo e ananaali Allah hino wiya groupeaji ɗiɗi ko yimɓe yiite, afon nelaɗo hino maaka groupeaji ɗiɗi ko yimɓe yiite. o yewtina tawa e maɓɓe nisaun kasiyat, rewɓe marɓe conci ɓorni, marɓe conci bo hiɓe ɓorni e hoore koɓe ɓorni kon ariyat, ɓalli maɓɓe ɗen hino yiyaade e kene, e hino ko concino woodi e hino ɓe surraki, oñiiɓe oñooɓe, oñiiɓe oñooɓe. ha hande sonnajo, hande debbo yaltali ka suudu mum, himo labintini, himo urni, ɓandu makko no e kene, kiiɗo ngarino e kene, si wonande himo naate ka suudu haray o oñi goɗɗo ma o oñike kanko, o maaki ɓenɓenatata aljanna ko yimɓe yiite. e a faala yewde ka yiite Allah yawmal qiyama yo Allah dandu en. e ananaali neraɗo maaki wondema ɓenɗon ɓe heɓata aljanna, hay uurengol aljanna ɓe heɓata, uurengol yahengol ka yarta duuɓi temeɗɗe joyi, hay ɗum ɓe mbaɗata ko aljanna ko ɓe wotta e aljanna ko ɓuuri duuɓi temeɗɗe joyi, yo Allah dandu en. e ananaari ne Allah hino daali ko ayyo nelaɗo yeeto sonnaɓe maɗen, yeeto jiwɓe maɗen, yeeto sonnajo kala mo moodi mo woni gonɗinɗo, kala ɓeygu gonɗinɗo, yo oɗo jippin e hoore makko jilbabu makko on, conci makko yaatuɗi ɗo fuɗɗoɗi ka hoore jippo ha yettoya ka ley, yo suumunduɗo ɓandu. e ananaɗi ɗum ɗo ihwani fillah, alhasratu inda akhdi suhfi min al yusra, nitere neɗɗo on heɓoyta sanga nde ko kaydi makko ndin ardi kasengo nano, o tawi ndiɗo goto jeyandi si wona kanko yalla biide e wallude. mata yakunu qawlu inna qawlatuhu mashhur
إن قولته المشهور فهي كما قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقوله كما قال سبحانه وتعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. ماذا يجيب الله سبحانه وتعالى؟ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. ويكون قوله كما قال سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. nin seɗen neɗɗo on no hendo kaydi ɗin ka so hendoridi kanano o ɗin sakko o taganano on ɗum o wiyata allah daali o wudi alkitab kayɗiji golle ɗi walline fataral mujrim neɗɗo on no hendo kaydi ɗin ka so hendoridi kanano o ɗin sakko o taganano on ɗum o wiyata allah daali o wudi alkitab kayɗiji golle ɗi walline fataral mujrimina mushfiqina mimma fi ay bonnoɓe ɓe yeddunoɓe allah ɓe immoɓe hefere ɓe ha hewti kala yedduɗo allah hiɓe huuli ko woni e nder ndi kayɗi kon hiɓe wiya on ɗum ya waylatana e harkare amen e nise amen e perdi amen maali hadal kitabi ko honɗum waɗi ndi kayɗi ɗo kañum la yugadiru sagira ndiɗo ɗi akkata ndi yejjitaali ndi ustaali ndi ɗuytaali bakkatu njano hay gooto wala sagira ndi accaari bakkatu hun to sokon hay gootum illa ahsaha si wona fof hindi mofti hindi windi fof way hussuɗaaki ko hayyo sa fandinowo bakkatuji na ɗum ɗo to woni mi waɗaali ɗum ɗo kayo allah yaafo en ɗum ɗo komo allah yaafi o ha allahu akbar ndi accaali hay gootum allah daali o wajadu ma amilu ɓe tawa kala ko ɓe golluno haadira no e nder ndin ɗo kaydi ko hombo addata ndiɗo kaydi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال قرينه هذا ما لدي عتيد ملكا جون هيوتا allah daali o wiya allah hino ko ɗum ɗo wonno e juuɗe an hewtiɗo ko ɗum ɗo wonno golle makko ɗe yo allah ɓeyde e wallude si hewtiɗo kayɗi ndin ko honno ndi ardata no allah seniiɗo on daaɗiɗi suratu al isra allah seniiɗo o wi ɗon e aya qur'an kayɗiji ɗin acciteɗen ñande si tawi kayɗiji ɗin hewti neɗɗo kala wiyane iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba jangan hoorema kayɗi ma ndin hande ko han kontanta hoorema golle ma ɗen goto kontantama yo Allah ɓeyde wallude nde ñande
sewtiɗo kayɗi ndin ara seyidi ara ndi wiya patti ka sengon nano ka jungo nano on tigi ɓay o yedduno Allah o wiya ya laytani perdi an ninse an hananiɗoran lam uta kitabiya harami jonnaka kayɗi golle andin walam adri ma hisabiya harami andali ko jelumi heɓuno maka yatamanna fi dhaka alyawm ma kana yafirru min ko yelato nden ñande koko dogayno konke adna ɗo ya laytaha hanino ndeya mayde nde mi mayno kanatil qadiya hande lanno fi an hanino harami immitaki jawdi komi manno nafaalilan laamu komi jogino nafaalilan kala komi manno fo lanni Allah daala khuduhu nangemo malaika ko yahata e wuure adondira e oɗo fi hendagol mo kala wiya ko kañum hendoto o jeddo Allah naɓa mo kayite Allah wiya dumbemo Allah wiya haɓɓemo Allah wiya kondemo soggemo nawron kayite ƴetton jolokoje naaton ka duburi yaltidiron ka hunduko siɓɓen julɓe tawsi goɗɗo ko bonni cadna ɗo o ayɓe makko ɓe wawemo haɓɓude jolokowol ngo rewa kadi ɗo ngo yaltita ka hunduko o wuura min mbaɗel mustahil kono ɓeeɗa wawi wadde ɗum naata ka hunduko yaltira ley ma naata ley yaltira dow taare ɗon jogone capanɗe jeɗɗi Allah daara naatonmo ka nder yiite ko honɗum no waɗi o gonɗinano Allah mawɗo o yamirtano yo miskino wattene yiɗi e muɗum ñammine weltine okkore o laatino ko weli foti koko farno o waɗano ka adna ɗo hande ko honto woni o mara ñameteɗo o mara jaram si wona gaslin ko si farjuji waɗanoɓe zina suumi ha royti siwike ƴiidan e mbordi ɗum tekki farjuji ño'aynoɓe farjuji fenaynoɓe farjuji yimaynoɓe ɗuma kunduɗe ɗenɗe waɗeɓe ɗum fof ili wonti maayo ƴiiƴan e mbordi ko ɗon o ñeɗante o jonne o yaru yo yaru ko ɗum o ittirta torta heege yola ɗanɗen tawede ɓen haray Allah daali kala hettuɗo kay ndinka ɓaawa makko o wiyay watubura holkare an e perdi an ya watubura ko ɗum o wiyata fa sawfa yadu tubura ko ɗum woni watubura e perdi an e holkare an ka o wi watubura ɗum jokkodira e hakka nder yiite yola ɗanɗo en fi honɗum ɗon innahu kana fi ahlihi masrura haɗi kanko ka nder ɓeygure makko ka adnaga ko himo wewli tun himo welti tun o ana o hula siɓɓe julɓe ndahara yimɓe aljanna ɓen Allah daali fa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun qalu inna kunna qabilu fi ahlina mushfiqin famanna Allahu alayna wa waqana adhaba samum yimɓe aljanna ɓen koɓe jooɗo heɓe yewta ɓe yawi menen ka aduna hari meɗen hulno meɗen ananno ɓeygure amen ɗen ka nder ɓeygure ton Allah nemini ɓen o dandi men lette yiite amma wuuruɗo ɗo o anali fi hoore makko e ɓeygure makko fi yawma alqiyama la shakka innahu kana fi ahli masrura o yaa e gueɗo yiite yo Allah ɓeydu e wallude hara en tawa kay ɓen alhasratu ya indama ratuhum nnar ورأوها فبينما الناس وقوفا ينتظرون شفاعة الشافعين إذا حادت بالمجرمين ظلمات ذات شعب وأطلت عليهم نار ذات لهب وسمعوا لها زفيرا ويخرج المنادي من الزبانية قائلا أين فلان ابن فلان أين فلان ابن فلان المصوف بالتوبة المضيع عمره في سوء العمل فيبادرنه بمقام من حديد وتهديد أنهم واقعوها ولم يجدوا عنا مصرفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا فيها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. هرين تهكير لن نسيب جلبة طور بنا المكان نتهكير لن نكو سانغا يتنجن هيني بهيني يتنجن سبهين ندري كم بي يتنجن
e nder ko ɓe laati hiɓe dari yeeso Allah mo kala e maɓɓe ɗo aani hettino kayri ndin ka sengo nano waɗi o yedduno Allah siɓe hayni ka yiiten gen hewtiɗon e nder ko ɓe dari ɗon kon hiɓe habbi kamɓe ɓeɗo yeddunoɓe Allah no habbi joni goɗɗo ara tefana ɓe ɓe daɗa ɓe hakka aljanna e nder ɗum yiite gen ni ɓe ara huuɓita yeddenoɓe Allah ɓen ni ɓeɗen huuɓa ɓe ɓe hayno yiite no yaltita e maɓɓe marge calɗi pecce façon ji buy ɓe nana siikango ɓe nana haacango ɓe nana jeeɗo yiite hino ara neɓata daande yalta ka nder yiite ewnotoɗo ewno ka nder yiite ko honto kaari ɓi kaari woni ko honto kaari ɓi kaari woni ko on wonno saati naynoɗo tubu buye kala o waajade waajiɗo waajimo o wiyay mi waɗay on tuma oɗo wonno yeebunoɗo gurdam makko ran e golle bonɗe ɓe adodira e makko ɓe luppoma ɓole jandi ɓe kambanamo kambañano ɓe sogga ɓeeɗo yeddenoɓe Allah fof ɓe nawaɓe ka lette sattuɗe si ɓe hewti ka gaɓuru ɗuma ka yiite ɓe uniroya ɓeeɗo jeeƴi maɓɓe ɗen wono Allah seni ɗon daaliri e nder aya Qur'an yawma yud'una ila naari jahannama da'a ɓe yaaɓe unoya e njeeɗo yiite unugol kanugol ɓe liɓoye liɓande kanude no Allah daaliri bonnoɓe ɓen yeddenoɓe Allah ɓen ɓe hayno yiite ngen no ɓe haynori nge yiite no ara malayka no pooɗa nge hino adda nge hino siika nge hino fesa ɓe nge wiye Allah jooma jonnan ko foduɗami kon lette an ɗen ɗuuɗi bolle ɗen e yareji ɗen ɗuuɗi Allah addanan ko foduɗami kon ɓe hayno ngeeno ara tum ɓe fellita wondema ɓe yanayi e ngeeɗo ɓe ukkoto e ngee ɓe fellita ɓe heɓata ɓe selira ka ɓe daɗa siwona e ngee ɓe maraka ɓe waɗa siwona e ngee yo danden tawede ɓen e nder ɗum yiita ngen kadi haynoɓe Allah daale si nge haynike ɓe nokku woɗɗuɗo tawa distance no hakkude maɓɓe hiɓe woɗɗodiri duuɓi buyno hakkude maɓɓe nge haynoɓe toon si nge haynike ɓe ɓe nana kaɓe wonɗon hinge siika hinge haaka si tawi ɓe nangama ɓe fokkintinama ferede e magge nde hiɓe fere e magge hiɓe dumbidiraɓe fof ɓe naɓe nokkeli ɓittuɗi si ɓe hewtiɗon ko hono ɓe wiyata watubura e harkare amen watubura e harkare amen Allah yimɓe yaɓira yotto e maɓɓe la tad'u yawma tuburan wahida hande wato noddu ninse goote yoɗa damden tawede ɓe nodde ninse ɗuruɗe perdi ɗuɗi ɗon heeɓi ihwani fillah ka daragol meɗen ko ninse tawɗen yedduɓe Allah ɓen nde hino mooɓoye non joni toñuɓe mooɓe ɓe sappineɓe fof yeddunoɓe ɓe fof wona yeeso maɓɓe iblisa lahinu e fir'auna e hooreɓe muɓin Allah dali yakdumu qawmahu yawma alqiyamati fa awradahum nnar fa bi'sa wirdu lmawrud kanko iblis kanko fir'aun ɓe wonoya yeeso yimɓe maɓɓe ɓen ƴuroya ɓaawo ɓe nawroɓe ka yiite boni joɗirde ka yarato yola danden tawede ɓen ko honno ɓe yarata siɓɓe en julɓe ma diqel waktu shirkoɓe dumbidire ɓe juuratano dumbidire haɗanoɓe zakka ka jawle mum eɓe aytatano zakka dumbidire ñaamaɓe riba e kala ko harmi dumbidire ñaamaɓe jawle al yatima dumbidire waɗanoɓe zina e waɗanoɓe zina dumbidire yaranoɓe beere e yeyoɓe beere dumbidire weltindinoɓe ɓe guureji muɗum e weltindinoɓe ɓe guureji mum ɓe neraɗo makina hatta aljanna pooma few dumbidire rewɓe partonoɓe yaltina ɓalli mum labintino urnoɓe fof dumbidire satinnoɓe tuubuye fof dumbidire amanoɓe dumbidire hertonoɓe ko yimete fof dumbidire ɓeeɗo nandintintoɗe heeferɓe ka ɓornateriji maɓɓe e ko nande mum ɓe dumbidire iblisa la'inu wona yeeso maɓɓe o wiya wahatubura ɓeya iwra ɓawa makko ɓe fuɗɗoran ɓe waɗa sowru woturu wahatubura ha ɓe hewtoya ka nder yiite jahannama yo Allah dandu en ko ɗon Allah daari ka timmode yewtere siɓɓe julɓe
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. الله دار سجّ موبة كلا يدينوبة كلا تونيونوبة كلا ونوبة كارمي وأزواجهم أي وأقرانهم وأشباههم كلام بنندنو sitayi gorko yeɓe ngure mon nde fof toñino ɓe hiɓe nandi e kala mo nanduno mo kala emo nandi ɓe fof soggenawre kayite iblis allah ina wona yeeso maɓɓe ɓe soggodira ha ɓe hewta kayite si ɓe hewti tawa mo kala mbaɗi mo ndinno e kene yo rafol mujrimuna ɓe simahum fa yukhadu binnawasi wal aqdam ɓe hewta ɓe fesi wa tubura ha ɓe heeti kayite malaka ɓe ƴetta ɓe ruwol ha moƴƴa fero gotel kala kayite ka o handiɗo yo Allah nanden taweɗe men ɗum noon ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa taala o holli wondema ñameteji maɓɓe ɗin ko yiite dande maɓɓe ɗen ko yiite coñci maɓɓe ɗin ko yiite jara maɓɓe ɗan ko yiite si ɓe iwi e ngeeɗo wan yastagitu yugatu bima in kalmuhuli yashwi lwujuh si ɓe ɗa faɓore kadi yiite wonge goo ndiya wulɗangi ko nandi e mum Allah wi ko ni ɓe wonirta ɗo e ɗum noon ko honɗum Allah daali timmode yewtere men nden ko Allah daali e oɗo aya mo timminirten mo tawɗo julɗo ka no yeli yo tuubo rutto ka Allah hara tawa ka e ɓeeɗo kadhalika yurihimullahu hasaratin kadhalika yurihimullahu a'malahum hasaratin yawma alqiyama wama hum bikharijina min annar e koni Allah holliroyta ɓe niise maɓɓe ɗe yawma alqiyama ɓe naati ka ɓe yaltata ɓe wonali yaltoɓe ka yiite Allah holla e golle ko ɓe golluno kon wontani ɓe niise yawma alqiyama حسرات بعد حسرات نعوذ بالله من الحسرات أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الترحيب يوم القيامة إلى جناته الفردوس الأعلى وأن ينجي نعوذ بالله من الحسرات أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الترحيب يوم القيامة إلى جناته الفردوس الأعلى وأن ينجينا وأن ينقذنا من الحسرات يوم القيامة إنه سميع قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم التائب من الذنب أو كمن لا ذنب له أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. إخواني الأعزاء، هذه المحاضرة كان يمكن أن نكتفي بعنوانها لما قال الأستاذ أنه يتكلم عن الموت الذي نعرفه، يعني نسمع عنه كثيرا، كان يمكن أن نكتفي به ونرجع إلى البيت، ولكن انتظارنا لكي نسمع مرة أخرى ونتزع ونجد ونزيد الوعظ إلى أنفسنا. أولا كلمة الموت موت خطيرة جدا، يختلف عن المحاضرات الأخرى، لذلك سمعتم نبرات صوت المحاضر، وعلينا
أن نتئذ بنبرات صوت المهادر. أظن سمعتم كثيرا من الناس يهادرون هنا، ولكن لا أحد يتأيد أو يبكي، لأن هذا العنوان الموت دائما يصاحبه ماذا؟ الآيات والبكاء. أتشم هكي مسيبة أن تدبه ويمدو kaɓe makuno ko ɓe yewten hande ko fi mayde en fotino hotude sabu mo kala men nani ɗum haysen innale haysen anda kono en nani fi mo kala hotane tun hande yaha miijito seeɗa fi mayde nden sabi hayso tawi no yiyali mayde nden kono yii mayɓe ɓen. kono noon ko heɗorɗen ɓawde en wowi jooɗade yewte, kono oɗo muhadara komo andude ndeɗo yewtere ko yewtere ko andintingol. wimi kadi e arabu on wondema on nani ustas on no wayi wasi wullay woni ɗum ɗo no yaadi e yewtere makko nen ko ɗum tigi woni noddoɓe wowɓe. tawa sa haali ko fii ko jalni a jalay, sa haali ko foti a wullede a wullay. wullugol maɓɓe ngol e yeeso men ɗum ɗo ko waaju moolanaɗo kadi hara jiida sa e haala kam. ɓeeɗo ma kono wondema mi waɗanay en taaliqe ko ɗum woni yowitugol seeɗa e dow ko yewta ko ɗum woni mi waɗɗo toɓɓoye seeɗa fi andintingol min komi faami kon, sabu wata famude ko yewta kon fof e nder leer ɗiɗi ma leer gooto on, kono hoccen seeɗa ni naɓoren yeggitere no ha heddo gokkunni hara en kunɗon en jonna e goɗɗo kankadi o maandi to o yaha o jonni e goɗɗo hara en marali enen tunga yonti yo taw hara no woodi heɗantoɗo mo immorde ɓeygure nden rewɓe ɓen pay koye musidal ngal tamo inna ko hunde kaari woni ko yewta hande. min mi jaɓi ko yewta ko mi torikema an kadi jaɓu wono on tigi fillitorto si arti siniman noon yo fillito kadi sifa ɗum ɗo yimɓen kapta ɗum ko wonande yahoɓe ɓen. wono fillitorto so yi ballon noon yo artu kadi o fillito ɗum ɗo, wona yon tigi yahu zoyegol ballon fillito ɗum ɗon walla boxe hara acca sifa ɗum ɗo fillitane e yimɓe ɓen. joni noon haray mi arta ka toɓɓoy koyemi wi'uno koye ko adi fof tan miɗo jarna ɓe musidɓe men wonɓe yuɓɓinde sifa nde ɗo jonde e sifa nde ɗo yewtere ko ɗum woni e nder komi arata kon hande. hade mi andaga min kami darni oto mi landi wo on tigi ha mi landaki hay goto inni o anda minno ko honto bayan o waɗete. bayan noon koye arab mi sikkuno hara yimɓe anda hon ɗum woni bayan eɗon geeli bayanu ko ɗum déclaration humpitugol goɗɗum ko himmi hara juuta ko ɗum woni ɗo woni wiyete albayan déclaration on nanirten ɓe haalira ɗum ka lamɓe ɓen sino yiiɗi haalande en goɗɗum. joni noon mi landi o inna ko telenɗa siko debbo mi landi siko paykun siko mawɗo mi welti fotana mi tawi onon ɗo e ɗon gollude haray meɗen tori on ɓeydugol meɗen jarni on hen no feewi. hikki kadi komi yiiɗi haalde ko fi alqur'ana tedduɗo o ɗanni ko ɗum fuɗɗorano ɗo eto ɗen ɓeyden janngude alqur'ana on wata on tigi yaw beru ko wawi yo ɓeyda kadi seeɗa sabu hay goto wawatande fes on tigi yo waw janngude alkule ɗen hayso tawi woni hara yaadali e yimɓe labina kono kay hara sa fonti hayɗa andi masɗe ɗen ka waaloto sabu kala masogal e ngal on tigi bonni haray ma'ana o yalti kala halfere alqur'ana mo bonnuɗa masogal mum ka hakkunde o haray ma'ana halfere nden ɗon on boni. si tawi masogal sakkitigal ngal woni ko bonnuɗa haray ko ma'ana aya on bonnoyta kon woni a famoyta si bonni masogal sakkitigal ngal ɗum noon hara on tigi eto reena masɗe ɗen o nawi bugoɗe ni tun ka tureteɗe on tigi turu ka pocceteɗe on tigi poccu ko noon kadi ka watte kowali on tigi waɗu watten hakkille e majje janggen ha ñande on tigi maayi alqur'ana on wakkilla ɗen seeɗa hara en yawani. joni noon ustage ɓen ko ɓe fuɗɗori ko ɓuri hulɓinade mi suɓa poyenji battinɗe e an min kisango ko inna kullu nafsin za'iqatul maut. hiɗo andi zaaɗa o meɗugol ngol ko heɓugol ko yiɗa hara ko forcé on tigi heɓiɗo ɗum o wonki kala heɓa e ɗum ɗon ka inni wondema ko goɗɗum kane toon ko himmi innama to waffawno ujurakum on tuma haray ko yoɓeteɗon kon ko joddiji mon ɗin
koko weltinɗen ɗo ko ɗe golle ɗe wonɗen e yahude e muɗum telen e gurdam men ɗan ko ɗum woni haray ko enni ko ɗum yoɓoyteɗen on ɗon ngolɗon konngol kadi hulɓinilan wona fi komi ɓiɗɗo kaari en ma komi alhaji ka ma komi ɓiɗɗo ceerno kaari en ɗuna ɗum mi yadata toon ko golle ɗen min ko ɗum mi faami ɗo ɗum waɗi somi huuli wona fi hari komi hunde kaari o walla ancien hunde kaari ɗum noon fof nafata goɗɗum kane to mal hayatu dunia illa mataul ghurur mi ɓeydanna en seeɗa ko honɗum woni al ghururi tigi tigi ɗo andi ghururi ko sikkete ma ko firitamo kal dowga mana dowje on ko ɗum woni ko hodo wondema aduna janfoto en ko ɗum woni mana faameteɗo ka luha on kono mana faameteɗo tigi tigi on ɗo andi ko woni ghurur sonnaɓe accanan hakke ko so tawi debbo no wondi e ko adama wowi heɓude so lewru so kala lewru on ti waɗay toon lincum kun ɗon lincum haɗata battinde e ɓanndu ndun kun lincum ɗon fayda ko ɓuri hewde kon so on tigi gayni haaju mum on kun ɗon ko bugetekum te ko ni kun jogorte ni kun waɗe ni on tigi hay darataka kun yaari ko ɗum inete al ghurur wonon aduna on o wa'a si wona ɗum ko hunde nde annda aroya ñande goo tawa feere ala ma bugoɗa ɗum ɗon awa yiɗa lootota ko moƴƴintinta ko watta ko e hunde e ɗum ɗon woni ko al ghurur ɗum ɗon woni haray ko bugete ɗum tawti kadi firti o ngoya firo kali ko hodo aduna ko hodo e ɗum ko goonga kono no watti ɗon kadi ngoɗo firo wattanen hakkil wondema ko hunde bugotonde aduna so tawi a bugake mo o bugotoma awa ko haysa a bugike mo o bugotoma aduna on ko hunde nde annduɗa ko accirtede ni wattanen hakkille e ngol ɗon konngol ko ɗum woni simbo waɗi simi e fillitingol ga jarnaɓe en makani en kadi wondema ko fi honɗum noon e waaji tortande e mayde enen fof fayde yii mayoɓe ɓen mo kala yii mayɗo no ɗum deƴƴita ni wonnoɗo haalde musidɗo ma mo andidir ɗon hara mo yaahi mo haala mo ɓanta on mo yaha to ñande goo tawi mo waali ni tun ɗum ɗon tun no fotuno wonde haray waaju wonande meɗen ɗum ɗon tun ka wi'a wondema e hino kaari o maayi ndaaramo mawɓe ɓe ceernaɓe makani en wondema kadi mayde nden nelaɗo maki wondema ɗum ɗon ko sakarat yani sakaratu ko wona chine ko siññiƴe sakaratu ko ɗum woni ko sulugol immorde ko ittugol hakkille yani ko tampay ha hakkille ɗen bona ko hunde muusude ha feƴƴiti keerol ko hunde nde weeɓa wona no yireten ka film uji ni goɗɗo no waɗe pistolet ta ko yaɗa ni o maaya wona ɗum woni mayde nden wona kadi mayde nde annduɗen wondema goɗɗo no moɗa comprimé tun o ɗanora ni no muusi ha feƴƴiti keerol hayso tawi woni ɓe yiyeten no feɗɗano tun o waali hara o bimbita o maayi hay ɓenɗon kadi no muuseni hakke ma ko muusi ɓenɗon heɓal no memminora hakke ma ko muusi o waali tun o maayi ka jullere makko o maayi ko honɗum wona fi kanko ɗon ko hakke ma ko muusi ɗum noon wattanen hakkille ɗum ɗon wata en sikku ɗum ɗon ko hunde ni tun e ɗum noon neɗɗo so tawi woni hara aaden waɗi ɓe maake kadi wondema so neɗɗo jokki tun bakkatuji e boneji e ɗuma so aroy si maynden ari haray kanko oɗo o yeloto ko ruttagol si maynden innama kala ko haaloya hen e ɗum o wawata artude kadi on tuma o moƴƴitata hande kadi so tawi tun woni on tigui hewtal taw kam ko feƴƴina so tuubi haray no jaɓe kono si heɓ maynden ari ɗon ko guera o wawata tuubude ɗon haray hande kadi Allah jaɓa o moƴƴitata haray ɗum ɗon kadi ko hunde anindelan no feewi no si tawi woni on tigui yii mayde ɗen ha gayni taw wawata tuubude ɗon jaɓe min ɗum ɗon no annimmi miɗo tori hen wattan hakkille e ɗum ɗon on tigui haray ɗum tuuba noon wiya astahfirullah ila hande kisan kala koye mum ko miguiteɗa tawɗa ɗo moodi a yeddino Allah hara ha joni a ɗum anna tuggu honndu ɗon hakkille ɗe yewta ina moodi ko wonno hitande kaari nokkel kaari to ɗum ɗo wonam astahfirullah ya rabbi accanan toroɗa ɗum wiya yo accane kisan ko hunde kaari on tuma noon anniyeɗa ɗo andi sarti e tuubu biye ko hara on ti watta ta sifa ɗum ɗon hande kadi deftere ɓurde fande nde andi ɗen ko ɗum nde fuɗɗori ko hara on ti anni wattata on tigui laaɓira noon on tuma maynden si aroyi haray no laaɓi poste haray tampere ala haray ɗum famodira ko laaɓi poste ɓe maki wondema neɗɗo si tawi woni nanggodiri e mayde nden o wawata inde la ilaha illallah muhammadou rasulullah si tawi o wi'atano si tawi o gomɗinano
on tuma kanko nanto mo inna ko irji'ni la'alli a'malu salihan turike ma rutta mi ber mi heba non mi gollira ko mu'mino ko gasata ɓayri wona sama kala woni ko addiɓe ɗum ɓe ɗum ɗon hay goto wata ruttade joni kadi ɓe makani en kadi wondema yo gurdan neɗɗo haray no fanɗi ha feƴƴiti keero ɗuuɗa hay seeɗa ɓayri no détermina no waɗa ñande fuɗɗi no waɗa ñande haaɗatanen ɗum ɗon no fanɗi ha feƴƴiti ko hay enen kadi joni ndaren to nelaɗo mouhamadou sallah sallam ko wuruno ko duuɓi 63 joni enen ɗo fof mo kala ittu duuɓi mum ɗi jogui ɗum joni e ko nelaɗo wuruno ko ndaara ko jelu heddi wattana ɗon hakkille innen joni sa tawi a wuuri sengo dow ko nelaɗo wuruno ko ɗum ko allah ɓeyden allah okkima ɗum kono tigui tigui on awa wadde ɗon hakkude nden ɓayri kanko ɓuuri moƴƴude kanko woni suɓaɗo joni noon si kanko ha ɗon o wuruno en tout cas watta hakkille anda hay so tawi ma yalde ñande fayde haray ala ko heddi buy telen ɗon ɗum wonne ko jomiraɗo woni ko andi on tigi wota innu kañum hara no yejjiti tun no sikkude kañum no heddani ɗum fof yo kontu hina ɗo eɗen wuuri ɗen selle mo heeɓi duuɓi 40 itti ɗum ɗon mo heeɓi 60 itti ɗon ɗumanna mo heeɓi tel itta ɗum a tawi no hulɓini ha feƴƴitti keerol no ɓado tun seɗa ɗani hinde arde seɗa fini hinde arde siɗa kala no waɗɗa kañum no ara tun ɗum ɗon ko hunde hulɓinide kadi goy e ɗum noon haray yo on tigi wonande ɓe maaki yo on tigi wattan hakkille wonda toujours e laaɓal ɓernde kañum ma e golle moƴƴe ɗum haray ɗum juhata ɗum sina ɗum si aroyi haray on tigi haray ko juheteɗo yeltiti kadi ɓe maakani en ɗum no fof ko ado maayede on ɓe heri noon on tuma joni so on ti maayi yeehi ka kabru ɓe yewtani en ɗum ɓeyni so on ti naɓama ko kabru wallinama ha gayni ɓe inna noon yimɓe inna awade hehe du'ani musidɗo mon on fewn ɗo mo wonde ande leyga ɗum ɗon kadi ko hunde hulɓindelan no fewi yimɓe fof rutto taw on tigi wawata e noddudeɓe hay e hunde nden ɗon ko ɓe landiti kamɓe ceernaɓe en kadi ɓe inni wondema est ce que beela antum mustaidduna lil ijaba anil asila enen fof eɗen heeɓili jaboyade ɗin ɗellande ɗon est ce que eɗen heeɓilade ɗum walla ɗon kan eɗen acci ɗum tun eɗen kippe fi si lewru maayi saku maaro kon si hewti ma ɗumaɗa si heɓoto ma simi golleɗo ma simi yahay ɗo daari hakkille ɗen en hombo mi woni mijitade fi ɗum ɗo koko ɓe maaki hannde ko question ji jaaboyteɗi kanko honno mi kippirta hara mi wawoya jaabade nden ñande ko hombo watti ɗum hakkille won ila hannde hombo mijiti ɗum hannde si tawi aɗa oɗo conférence ɗum ɗon haray koyen wattan hakkille wallen ha laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal